če vidimo njih, bomo videli, da imajo Amere. Ja, verjetno, ja. South Control, good afternoon, Marabest 445, airborne from South, visual departure, on course to Sierra. Da se tale stran spele, pa bomo lahko fajn sliko naredili. Marabest 445, South Control, muito boa tarde. Identified, passing 1,500 feet. Continue climb at level 140, direct Sierra Victor Tango. Ja, pa 25 minut do gor. Glih, takrat, ko pride satelit. Ja, zdaj pa prosim. Mike Bravo, Alpha Echo Papa, request descent, please. Roger, confirm your estimate and cannot. Fini delci saj vplivajo na podnebje drugače kot grobi delci saharskega peska. 2625. Zato, ker saje so temnejše in močno segrevajo atmosfero, pesek pa predvsem sipa svetlobo nazaj v vesolje in jo hladi. Vendar je tudi pesek, ki je obarvan, zato absorbira nižje valovne dolžine svetlobe in ta prispevek ni zelo dober karakteriziran v podnebnih modelih. Poleg tega se pa delci saj primejo peska in jih v resnici potemnijo in to je nekaj, kar pa modeli sploh ne upoštevajo. To, kar bomo mi zdaj izmerili, se bo dalo uporabljati v kompleksnejših modelih za podnebje. Osem, Jurja.